Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. DWBL-FM 91.9. Maya paabang kakaluguran, iniing public service advisory ning kakatamong radyo. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po itchinchinugid ing kayong kakaluguran, aakayan tabe po nga ning kaorasan. At bayo tamo po magumpisa king katamong discussions, agkatanda kayo po ne, ban makisan metong at makiyabe po kening katamong pisabyan, at nung atin kayo pong buring ikutang or ipayabot pong impormasyon or greetings, maliyaryo pong ipadala king katamong text line numbers para king smart 0918-351-8282 at King Sun Cellular 0942-357-4268. At mag-subscribe kayo rin po king katamong YouTube channel ing ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Paki-like and share na rin po ing kakatamong Facebook page ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Follow us on Twitter or X at radio_ASF. Antimurin king katamong Instagram at ASF Radios. At para po ka rin katamong advertisements, you may send your inquiries king asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kakaluguran ka rin pong kayong donations aburing ipayabot keniking katamong istasyon, malyaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. BPI account number 8810-012049 ang makilag yung RCASF 91.9 Bright FM. Antimurin king katamong BDO account number 0062-9801-7632 ang makilag yung The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Kakaluguran pasibayo kaya betala po rin ing katamong kakaluguran from Pampanga Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit. So pasibayo po dedi ng talang pamikatagon ban kanita magpakilala po kayo. At the same time ining karelang grupo po bang kanita may ka-awareness la naman po rin katamong listeners and viewers nung makananya po kaulaga ining kayong grupo especially pila niya pa mo pong years na mag-exist mo naman. So sir, bumati ka pa mo. Mumunan dili ma'am, dakal salamat po kayong pa mag-imbita kaya kami. Mm-hmm. At
Karang ganaganang tagapakinig tamo kining Bright FM 91.9. May pabak po kaya kayo. Ako po pala ay Police Master Sergeant J.R. Alexis G. Dizon from Pampanga Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. K9 Handler. I am a K9 Handler from 4 years na nagsiservisyo sa atin dito sa Pampanga. Kasama ko rin yung kasamang kong K9 Handler na si Police Corporal Rayson Efraim Pineda. Isa rin siyang K9 Handler. At Ayan. binabati ko rin po yung malugod naming direktor na si Police Brigadier General Albert Gamboa Magno, ang aming EOD K9 Director, at ang aming officer in charge ng Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 3 na si Police Major Berhel D.V. Untalan, at ang aming butihing team leader na si Police Major Norman B. San Esteban. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Sir Pineda ne po ating yung buring i-greet. Bumati ka pa mo ka rin kaya katang Good morning po sa lahat po ng ating mga tagapakinig and sa lahat ng mga viewers sa FB Live natin. And i-greet ko lang po ang aking butihing asawa, si Ana Emeline Pineda, at ang aming anak, Rafael Elijah. Good morning po sa ating lahat. Oo. So, sir, ining kaya katamong grupo, in activation na nining Explosive Ordnance Disposal and K9 Group, pila ng banwa na mag-exist ini? Ma'am, started this, compose this unit, 2016. So, from 2016 up until now, yun ma'am, na-create yung EOD K9 as one of the national support unit ng PNP. Meaning, kami yung specialized na unit na from sa amin, yung K9 handler, kung natatandaan nyo ma'am, yung dati na mga kasamahan na na-interview before, sila yung namin, yung bomb technician or EOD technician. So, partner kami yan ng EOD at saka ng K9 handler. Kami ang aid nila na makatulong kung paano namin kung meron man na for example, may bomb threat or may kami po yung nagiging aid nila para makatulong din sa nila, sa kanilang mapadali yung trabaho nila. So, sir, ining grupong ay ni ikayo dimdam tamo din king kayong introduction. So, membro na kayo naman ning kapulisan tamo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi uliping banta, may pakilala kayo karening kay katamong listeners and viewers. So, under kayo rin king PNP. Yes, ma'am. Correct po. So, ita po kasi deng tao da kayo pa kasi masyadong balo po. Balo Uling before, abanggit mo nandin, partner kayo ning yes, ma'am. SWAT. Dati, ma'am, makatandem kami under kami king SWAT. Ngayon ni ma'am, medyo may compose siya pining in PNP headquarters na mag-separate unit kami na National Support Unit para makapag mabuing yung team na ning EOD K9. Para mapabilis yung respondi mi, yung kay, at makasahop kayong metong lugar like this ning Pampanga, kami makasahop kayong buong Pampanga. So, sir, itang nga bang gitamong SWAT nandin? Kasi reta, balaming specialization, the more on weapons, yes, reta So, kayo, mag-focus kayo karening EOD pin, ang Yes, popay ma'am. ning karening K9, Yes, ma'am. So, no ka rin la po usually mayayakit kaya kayong grupo, Like, nano pong occasions, makanyan. Usually po, ma'am, kareng paneling vital installations like banks, malls, schools, towers, sa mga pelco, ma'am, water. Basta po ating event, maragulan at Chuami po. VIP panelings, presidential, vice president. Basta rin hanggang pong VIPs, mag-panel kami keng area daw. Before la pumunta, ma'am. I-clear miya pa mo po. So, sir, itang paneling nga sa nyo, apin itang balamo. Snipping na po dahil nga Yes, sumi. ma'am. Yes. Apin po yung obrami, ang po yung asumi, ma'am. And
kaya beming EOD technician na isweep miya pa yung buong lugar, ma'am. I-secure miya pa mo po. Secure. Bayla datang ring VIP staff. Yes. So, ita po, maralas kayo naman karening checkpoint, ne? So, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. nano naman po usually in routine niyo istong makanitang mag-panel kayo? Ating kayong preparations, makanyan? Actually po, ma'am, ating kaya pong daily enhancement and grooming kareng nga sumi po. Banding and yung ita pong enhancement, abin po itang daily training bante dakaling man itang obra dere nga sumam. At the same time, matinggerin pong banding every day para any time of the day ating pag-ating pong bigla ang obra, ready kami pong parehas. Sir, rening gagamitan niyo pong aso, ne? Denny, special lang aso natin lang breed, Yes, ne? Yes, ma'am. Yes, So, nanula po rening breeds da kadalasan ding aso na gagamitan niyo po? Kening kaya kayong operation? Usually po, ma'am, din kaya kami kayong Pampanga, Belgian Malinois. Pero dahil po types dareng breed na pwedeng i-train, like Labrador, German Shepherd, Beagle, Jack Russell Terrier. Dakala pa po rin alwang kayo, ma'am. Pero then po rin more on gagamitan. Kareng makanining obra. Opo. Sir, Denny, ba tilang pamiyaliwa in terms of karing-karelang bala skills, makanyan? Siguro ma'am, kaya kami bilang kay Canine Handler, mas prepared me talaga yung Belgian Malinois. Kasi like kung, ako naman na kakayandet ang alawang breeds, but ever since talaga ilang talagang buridang gagamitan as a police service dog, like kaya kaming law enforcement agency, like kareng Canine Handler o kareng alawang kaimi, partner mi keng Canine. Kasi medyo masanting la kaya, agile la, very kaya la, very matalino la, makanyan, madali lang i-train. Although din nga luwa naman, pare-pares lang mo, ini talaga, baga, uling dog lover kami, makanyan, akakit mi talaga, makanano la ka aggressive din aso na, potan i-train mila, no, kasipag, no, kagaling, agad lang makapag kaiketang buriming pagawa karela. So siguro usually kahit mula din alawang Canine Handler na alawang agency, alos makanya rin, lalo na rin kayong malls, usually alos Belgian Malinois, wala rin gagamitan da. So para kaya kami, itayong best ming gagamitan na as tiro mila, as tinrain mila, manano mag-sniffing. So, prepared me talaga kitang Belgian Malinois. At siya kitang Kyra, sir, itang features da, like itang nung lawentala kasi rening Belgian Malinois nga reni, makabala, lupa, opo. arong. Yes, ma'am. So, maka-south by ta, kitang karelang, potang king operation, makanya. Para ka na ako, ma'am, yes, kasi mumunang dili, medyo matas la. So, nung high search la kitang papa-search, so medyo kami magkasakit magpa-search karela nung matas siya mantang papa-search, may like kareng saken, medyo matas la rin at detang SUV. So, nung medyo malati yung aso, medyo magkasaya niya mag-snip. Mas masanting kasi, medyo matas siya. Para po itang mag-snip yung aso, tuloy-tuloy itang magkasakit kayo pamaw kaya itang nung explosive yaman itang kaimi, itang papabaho mi kaya itang sagen, kaya itang abandon na milyaring kay, itang respondi mi. Tamam. Sir, kayong panugali da rening aso nga reni, like, makanano tamong or makanano yung ababalo istong ining kaya kayong sese aso na gagamitan pinking operation is bala mo ita atin neng positive na atin neng abaw makanyan like explosives or nano man atin lang signs Atin, ma'am. Explain niya pong kay. Usually, ma'am, bayo mila po i-train deng aso, evaluate dala pa. Nung pwede kitang qualified ya kitang training puntala na, undergo na. Yun naman, patse qualified ya po, ibanding miya din, ita pong kaya kami, karen la po sing explosives. Yung explosive po, ma'am, masela niya. Anyapin po, patse hint mi ka rin, patse linok-luking aso, more chance na positive ya po itang item like bag, abandoned baggage. Yapin po yung indication mita ma'am na paglinok-lok yung Yes, aso ma'am. na possible na explosive ya po itang component Lamana. na lamanan itang bag or box or yung saken na minsan nagagamitan daging palubdo ka yung pampasabog pamakbungan dito ang saken or itang motorcycle. Kaya madagol lang factor talaga ma'am na
well-trained la talaga. Alila mo basta-basta na may kaila mo. Kumbaga, malambat panahon bayo nila i-utilize. Tamam. So, makanano karalas itang training nga babiyayo ka rin kay kayong K9, sir? Then kaya kami po, ma'am, actually, daily la po ma-enhance. Yes. Yes, ma'am. Non-stop. Kasi Emil la po paboren. Pota, ma'am, akaling wanda po, karas ni itang obra, kami rin po makalunos eh. Pota po magobrang masales eh. Kami naman po yung delikado. Kaya po, kaya karas miging obra, muna kami po, kaya kami yarin po mag-relay itang EOD technician mi. Kaya itang aso. Yes. Ay ito pong sinabi ng EPJEC nandun na, yung indication na pache positive, luklukan na po. Itong negative na naman po, ala yung indication ma'am, labasan na mo po ito. Oh, nice. So, kaya kayo yapin naman mag-rely retang EOD technician. Yes, ma'am. So, talagang ining grupo yung ini. So, tandem Tandem yun. yan Hindi po pwedeng Wapin. migawa ni talaga ma'am. So, itapin sir, abanggit mo ne, nung ping bala mo, may ngalingwan ne, ing Yes, sese ma'am. yung aso karetang tiruyo. So, mapaliyari na baka atin pala ka rin ketang bomb, for Yes, example. Oh, Pero, ma'am. Amis na po. amis ne, ketang kayang pamag-sniff. So, Yes, ma'am. mapalyaring ikayungan, milagay kayo Yes, ma'am. king Yes, ma'am. peligro ka rin. So, sir, makanano yung hahandling makanining klase ning obra yun eh? Kasi, biro-biro ne, karetang akayabeta ng EOD technician Yes, mo ma'am. naman. Yes. Kay, pakit da ka na ako nung makanano dalang explode, detang, Wala po, ma'am. retang ati po Makanano yung dala, vintage yes, bomb. ma'am. So, itang maski malawot na itang distance na Opo. nitang bomba po tang pasabugan de pero yako na alben kemo feel ke pa rin itang Blast pressure away itang blast effect no. So ikayo sir king Aldoldo na obran yung makanini baga na makanano na itang mindset yo. Actually po ma'am, kaya kami, sikat mo po talagang lubing bakal mi. Oo. Yung Aldoldo pa mi obra mi Opo. kasi imbiya po metong nga mo eh. Oo. Kaya po, sa benda po rin EOD, kaya pwedeng magkamali. Patse magkamali kaya po, api na yung last meter. Last. Yapin po yung moto na. Yes ma'am. So, bala mo pin naman, ne, uling ratang EOD technician, makarelay laki kayo. So, bala domino effect kay ta, sir, Yes, nung ma'am. potang ikayo king unit Kasi yo. itapahan po mo muna, magkamali eh. Dami-dami na kaya. Kanya, Oo. Mila po paborin din nga sumi talaga. Kaya pin po rin trained dogs, basta-basta paborin ma'am na. Hanggang pong magkasakit la Mila, hanggat maaari, Mila paborin na magkasakit la ma'am. Bala mi po ba che tilang pandaman, che positive ang item ma'am. Balo mi pong balo. Kasi itang banding mi po maluwat talaga eh. Balo mi no po karakter din nga sumi ma'am. So, baga kabisado yun na lang, Yes, ne, ma'am. sir. Yes, ma'am. Istong Kumbaga, natin lang. Magtiwala kayo po ka kay nga subi. Patse, ala kang tiwala. Siyempre, mag-doubt ka getang gawa ng obra. So, dapat in banyo talagang close talaga, Yes. ma'am. Bala mo, pamilya mo ni anak mo ni ngaso. So, balo may akong ing gagawa ni ngaso mo istuya at magkamali. So, ita sir, itang amanwan yung bonding. So, ika as a trainer, ne, ang popagkitang aso mo, makanano itang pakiramdam na potang ing kekang sesesen, ing kekang tetrain, agagawa ng masalesa itang obra, no? Keng ka na akong sese naman, ma'am, is siyempre, ma'am, di nang keng reward. Usually, pag may kagawa yung masanting, bala, karinganak, patse may kagawa yung masanting, may kayang masanting a grade king school, di ba, reward tala. Mangantini mo rin keng ka na akong sese nga so. Patse, igawa na itang obra ang pagawa ko, yatan tatrin na pagawa ko, ikwa ng masalese, di nami yung reward. Ali mo food reward, ali mo getang buri ng pialong, ti mo reward na, yatan toy reward. Baka nita, magsinkin keng utak na nakapabrening boss ko, yung amo ko. Kumbaga, sisese na ako, lilingapan na ako. Kumbaga, maka namin lilingapan din nga na ako. Makanyan nila naman lilingapan. Papakit mi karela itang, kaya kaming kay karela. Lugod mi karela. So, talagang ita, sir, ne, rening kay katamong sese animal, alila mo talaga ng kay itang pet lamo. Yes, Pero akit mo talaga itang bonding paglugod Yes, ma'am. mo Yes, naman ma'am. between humans and kay, ne, Opo. deniping animals, Opo. ne. So, sir, kaya kayo ba, ating kayong bala experience king operation nyo na baga AU akalingwan mga yun? Or itang pinaka most unforgettable yun? Muna na, ma'am. May kasi burin pabalo ka rin family mo po lalo lang mag-nervous. Kanya
medyo Emil na nakukwento pagka talaga. Pero, Tutunan nini talaga pagka mag-respondi kami ating makantang respondi, mga di kami, mag-pray kami. Sana nag-epabre ng gembabo pag mag-response kami. Talagang, siyempre, mo naman nasabi na pilang percent yan, nung positive yun, negative yung metong respondi. Pero take me as kay talagang mga di kami. Para, Aga nakaki sir, itang kaya kayong EOD technician. Yes, ma'am. Akalingwan kay Lagyun Ning kay sabi ko sir, makanano ito potang timo, iya kasing dampot ketang Granada Opo. So syempre, through karing trainings na acquire ang popaytang knowledge So karin mo naman talaga makakaya makasalalay itang kaligtasan Yes, nyo opo. Ikayo nga kasi baga metong mong kimuta mali. Yes. Malyaring mag-explode ito. So sabi ko, makanano, potang timore, respondi ka, kay ba't i-handle may itang granada, itang vintage bomb. Para na ka nung re-remind king sarili na aliwa ikang bombang para kakuha Yes, ng mga ma'am. yan. Totoo po, Baga, totoo. aliwa Totoo pa na. ikang Totoo. makamate kakuha. Totoo. Tunge mo pa oras, ma'am. Ali mo po Oo. So just imagine po, ining gagawan dang operation din kay katamo nga kakaluguran from the Pampanga Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit alimu kaya ni Pampanga but around the Philippines Yes, ma'am. po. Yes, ma'am. Makanta kayon, sir, talagang biye. Yes, ne? yes po. At ulipingin kaya kayong grupo mo naman, ikayo retang elite group sir, Yeah na po. babanggitan tamo Yes, na ma'am. din. Yes, ma'am. Specialized unit po kayong National Support Unit. So when we say elite, itapin, baga ating kayong Well-trained. kanya-kanyang Specialized Specialized. training po ako. Oy, tapo. So sir, nanula ring accomplishments yun kening kaya kayong grupo? Ma'am, alimbawa ma'am, yung accomplishment mi, pachetin din tanga VIPs, usually local or international, kaya tang big event. Kami po kayang mag-secure pa ka rin before la datang bisita tamo. I-panel may sweep mi nga, snip nila retang kailangan pa snip ka rin nga sumi na para secure la rin bisita tamo. Yes. Mapa-local naman or international. Mi make sure mi na talagang negative lang ang detang ganaganang agit ming kaya ka rin na bawat sulok na nitang area, event, nunokan maganap itang event para safety lang rin bisita tamo. So sir, kaniti pa mong mayaring daon ining kapag basosyan tamo kasi usually kayo pinkaretang point of convergence Yes, na yes awasan po. tamo like deng malls, deng cementerio, Bangko, ma'am. ding Pisamban, bangko, Simbahan. palengke, awa. So kanining milabas sa daon sir, no ka rin kayo meg area nung kayo megbanten Actually, ma'am, cemetery, ila po talagang pintalan mi. 2 days, November 1 and November 2. More on San Fernando and Mabalacat area. Pero, retang pong lebasan na disan mi, ma'am. Delanan mi la po. Milangan po wala ganas na nuling dakal la, ma'am. Pipilang kayo mo po maraguling Pampanga. Pero, reta pong alabasan and pwedeng puntalan. Mapaabak yaman and bengi, ma'am. May puntalan la po. So sir, ala na kayong mga encounter na retang timo, itapin nating kaiking metong cementerio. Ngayon pong may labas sa down, ma'am, ala naman po. Pero eta mo po aywasan, detang may kakalingwan na bag. Deta, ma'am, maging lang threat mo rin po. Pero ensure me, ma'am, na i-securate ang area and then ita pong kay negative naman. So, Yatang ita po. items. Agpampingking balita, sabi ra, megi naman kanong tahimik, Peaceful, ne? yes, ma'am. Peaceful Peaceful yaman po Yes, ako. kapag masusyan ning daon kay niking Central Luzon Apo. at itapin, no ka rin kayo pa po kanyan kareng tutukipang okasyon, sir, na mayakit kay kayong service. Ma'am, lalo na magpasko, dakatang puwing holidays, and then election. Yes. So, ma'am, tuloy-tuloy po yung obra mi. Kung house da kaya kami kayong alawang stations na i-provide may tan dapat ming gawan kayong obra. So, make sure mi po na atyo kami po anytime. Anytime, any day na kailangan da kami kayong response. Atyo kami mo po lagi. Opo. Banggit mo yung holiday, sir, magpasko, Yes, ma'am. and then magbayong banwa. Yes, ma'am. Usually, rening pulbura makanyan, Yes, yes, rendeng
rendetang Fireworks. pag-related king obra, Apo. huling Yes, ma'am. explosives, ne? Istong makanyang bayong banwa, sir, magdobli kayong preparations for sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Triple, ma'am. Triple. Oo. Yung preparation may pag-holidays. Yung preparation and pagal, ma'am, emo doble triple, ma'am. Kasi almost 24 hours mag-obra kami po eh. Mm-mm. Kareng Pisamban, places of convergence, lalo na po kareng malls, matawala, ma'am. Mm-mm. Ilila pong burida rin kaya rin eh. Ren kaluguran ta keng kilwal eh. Mm-mm. Ta mag-bomb threat. Then, accomplishment, ma'am. Big accomplishment rin bomb threat po talaga. Mm-mm. Kareng malls, eskwela, ma'am. Number 1 po ilang titreat da talaga. Like, this year mo po itang kening area ta mo. Almost 2 days kaya po. Alam pa inawa. Kareng eskwela. Leganas nan mila. Mm-mm. Kasi itang bomb threat, ma'am, maragulan niya po eh. Yes. Kaya ngayon pong daratang nga Pasko, akit yung kaya pong gang, kareng malls, bangko yan, ma'am. Po kareng Pisamban po, Simbambengi, babantin mila rin po. Mm-mm. So, ita sir, ne, uliping magbayong banwa, kareng nangaus ka rin, karing sakayan. Po, Aling ma'am. kaya, terminal. chu kayo naman Opo. ka rin, Yes, ma'am. karing bus terminal. Kareng kaya po madalas. Oo. Atin na kayo mga encounter na retang magpuslit papamakbong, nabawal. So parang kasi bayo pa kasi yan na mag-post na laging media tamo na bawal talaga magdalang fireworks o yes. king Especially detang babawal. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So siguro may dala na la kasi dati kakapalyar yan tamo. So may dala na la. Halina lang pwede talagang magdalang fireworks isa kaya daging bus. Talaga check dala kaya tapamong Yes, ma'am. bayo la sa akin detang bagay check da nala check minala nung talagang magpost. Kaya ela po pwedeng magdala talaga. Mm-mm. Sir, ketang safety da rin tao, ne? Atin bang, or matas ba yung posibilidad na rening papamakbong po tang may kiskisan la or what? Ken lang mapaling pwesto, possible na Yes, mag-spark ma'am. la, Yes, ma'am. makanya. Opo. Maragol po posibilidad da, ma'am. Oo. Lalo na retang Sensitive flash la po powder, eh. ma'am. Sensitive la po Very rin. sensitive Oo. la po ret. Anyaning kay, lalo na karen ping transportation, karen Yes, ma'am. vehicles. Opo. Uling, syempre, mapali ka rin, yung Tapos may makina. gagalaw la retang Yes, ma'am. fireworks. Even kayong pwesto mo po, ma'am, mapali, ma'am, may kailang kilwal eh. Lalo na, sensitive la po, laling flash powder, ma'am. Mm-mm. Ditak mo pong pali or friction ka rin. Masilab na mamakbong na. Kaya may dami no nga po dito. Ayan. So, Paalalahanan mila rin po, dudurutan mila rin po rin pwesto na magtindang fireworks. ma'am. yes, ay ta. Neng kain siguro itayong usualing maging sangkan, but may kakasilab ka Yes, rening tindahan papamakbong, Opo. especially kaning siping tamong lalawigan, po, king Bulacan. Bulacan, ma'am. So, sir, nano po yung buri yung pag nakakarening kay katamong listeners, kaniting malapit na, yung daratang holiday season, uling mayari pinining daon, especially po karening ayan, dening threats, dening kay kayong babanten, especially ding bomb threats, rening papamakbong mo naman, king daratang nga bayong banwa, itang para king karelang safety. Yak po, yung reminders tamo po arang tamong kabalen na kendarat ang holidays po, po sana papamakbong. Manalbe na lang mo po. Atin naman pong fireworks display eh. Pwede ta naman pong manalbe ka rin eh. Pero nung papamakbo lamang po, sana reta na mo pong, ditak mo po. Baka nita, parang safety ta mo po. And then nung kailangan niya po yung serbisyo da rin EODK 9 group, willing kaya po anytime of the day and night. Meto mo pong house. Punta kami. Basta kailangan niya po yung serbisyo da rin PNP EODK 9 group, ma'am. Sir, makanano da kayo pong kontak, rening kay katamong listeners, ring kay katamong kabalen, in case na atin lang buring i-report po, king kay kayong grupo. Yes, ma'am. Through Facebook, ma'am, ating kaya pong page, Peku Pampanga. Then email, makanitaya rin po. Nung magkasakit kayo pong kumontak, karen pong istasyon. Yes, police station. Yes, ma'am. Nearest police station, direkta po ka rin. Then, ilan na pong balang maus kaya kami. Then, muntage po kaya kayo kayong area yo. Nung kailangan niya po yung serbisyo mi po. Dakal pong salamat. Kaya ni pong kaya katamong grupong inine, yung EOD and K9 unit. Yes, Talaga na mga saludo kaya po kaya kayo, king kaya kayong buhay obra. Sir. At ayan po, potating kayo pa pong buring pasalamatan. At king tutuki sir,
bangkanita mas akilala da kayo pa rin kay katamong listeners. So we are planning mo naman na gawa tamong bala promotional video so that Yes, ma'am. Thank you po. akilala da Thank kayo you, ring ma'am. tao at abalo da itang kaya kayong sakripisyo na Yes, king ma'am. obrang biru-biru po talagang ini. So, man mga takutan ko po tang Alben Colare, tang Yep. videos yun Opo, na ma'am. magkay kayo Mag-dispose. mag-dispose kayong karetang vintage bomb sa ako kwayo, sir. So, saludo kayo po kayo at ayan, pasalamatan nyo pong pasibayo rin kayong Yes, ma'am. leader niya po. Okay ma'am, mamumunan dili, dakala salamat po ulit karangay ganaganang taga-pakinig tamo kining Bright FM 91.9, lalo na kaya ka ma'am. Greet da ka ma'am, advance happy birthday. Thank you po. Happy birthday, ma'am. Thank you po. Greet kaya rin po yung kaya kaming director kay EODK9 Group, Police Brigadier General Albert Gamboa Magno, yung kaya kaming officer in charge, Regional Police Major Berhel DG Untalan, and kaya kaming masipag at team leader, Police Major Norman B. San Esteban. At yung ng tagapakinig tamo po kaya ni dakal po salamat at maya pabak po kaya kayo. At great care rin po pala yung kana akong magiting asawa at masipag kong asawa. Pata balana. Carmina A. Dizon. Maya pabak po kaya. Potay kami uli, sir. Kami lub. King Pasbul. Wapin po. Ayan, sir. Ika po, tating ka pang Yes, buring ma'am. pasalamatan. Pasalamatan da kayo po kay ni Mama Bright FM, karon pong among tamo. Kaya kay Ma'am, happy birthday po. Karon pong family ko, maya payabak, keep safe, and kaya pong buong Philippine National Police, ingat po tayo lagi, and God bless. Thank you very much po, Ma'am. At bayo tamo po, mapupus kaniking kay katamang programa, banggitan ko lamo po rening aliwata pang programa nganing Aldo, ing kay katamong 10:30 a.m. Rosary, ing 11 a.m. Misa king radyo tamo, panimuna na pong Reverend Father Edwin Semblante, 12 noon ing replay na po ning Kwentuhang Katoliko, 3 p.m. Chaplet of the Divine Mercy, 3:30 p.m. Sunis Kapampangan, 5:30 p.m. Tuesday Novena to St. Anthony of Padua, 6 p.m. ing Barkadahan kay Kristo, tamo po, kaya bering kay katamong kakaluguran, Sister Lori Lai and Sister Base Guevara. Of course, ing kay katamong 7:30 p.m. 75 Years Full of Grace with Reverend Father Joselito Among Tok Vital. At antimurin pupugayan tayo pong happy birthday Reverend Father Alex Dizon and Reverend Father Edgar Panlilio. Ngani pong kasalungsungan ne po, yung kaya katamong Pampanga Clergy, karela pong tatagimpan ng karelang clergy retreat karin po king Tagaytay. At good morning mo naman karing kaya katamong Facebook viewers, kang Edgar Macapagal, Sir Larry Salonga, Ruby Gamboa Dizon, Cristel Relos, Irish Bildan, Jocelyn Lopez, Imelda Abelon, Sally Vianya, Nora Salvador, Josie Apuya, Janet Sulit, Amelia Bonifacio, Jefferson Centeno, Ed Munoz Angosta, Shirley Senados, Frida Villanueva, KD Laksina, Rhea Mantal, Georgina Malaylay at Luisa Magat. From Larry Salonga, binabati ko po ang dalawang matikas na member ng Pampanga PECU, Idol Police Master Sergeant Jake Dizon Gamboa and Police Corporal Rayson Ephraim Pineda. From Bricks Niv, watching from Pampanga PECU. From J. Mark Daet Manuel, watching from Recu 3 Pampanga PECU. From Mark P. Rodolfo Sonsi, watching from Pampanga PECU. And from Mark Rodolfo Sonsi, Snappy, PMSG Jake Dizon Gamboa, Police Corporal Rayson Pineda, Recu 3 Pampanga PECU. And from Ruby Gamboa Dizon, salute to my son, Police Master Sergeant J.R. Alexis G. Dizon. Ayan po, dakal pong salamat karening kay katamong men ang tabi at may kiramdam kaniting kay katamong episode ng Public Service Advisory. Kakaluguran, mimingat tamo po parati. DWBLFM 91.9. Feel at home tayo dito.